Ka New Trap National Liberation Council HNLC kelapan pawe kejing ngos kem ba kesorkar MDA2 kabalashi mengenai kesenja men pendap kejing ekrania sok kaba keseng kala persang naduk kesnam arajar saneng bahkan long kaba job. Kidkhot ke HNLC kebeladon mentah hasilong na kebentah kejing ekrania sok kaban sedang naduk ketayu benengkong ubenai jelio. Kini gidkhot kikentop uba Aris Tarwell Thongni Political Secretary, uba Aman Bhalang Jerwa Vice Chairman, uba Raymond Lapang PSO, bad uba Storji Lingdo PSO. Ha kejing rangkat uba Sadon Bla ubalong siang jong kaseng na kebentah kejing ekrani sok. Habakran bekilat pathai kubor, kilitho bagaseng kaladon mentah kebentah ban sedang no kejing ekran bad kesorkar da kebakran syairu bakani kamdai kejing pendamuat. Henry kejing ekrani sok ha kebagaseng kadon yaki kendon kibakalabu. Kelitho ru bagiladon kajing kendo bodu menteri korbari kejela uba Preston Tensong ha kebalai kerani gimat kum kelentiat na kebentang kekenhuan kajing penbiang ya kejakasa bat kiwe-kiwe. Badai political secretary cuma saya, ba Aman Bhalang Jerwa, badai vice chairman, tai ba Storji Lingdo, badai PSO, badai ba Raymond Lapang. Sudah nang di member juga sing ini ba idon bentah kan ini phang ba sedang ba tersun ba. Dengan try kumpul macam dengan lain lagi, vice chairman bain keren, ya ka jikmu juga sejensi ban pelong ya kan ika, personal fraud tentang semua. Tenungkong nggak ai kubli ya ka Shillong Press Club, kepala pelong ya kan ika press conference tentang sini. Kumju ya ki sang KSU, FKJGP, RBYF, kasang HNYF, utah terter. Aku juga por, aku akan ai kublai, ikipai juga beri untuk trap, iperlo paradok parasenam, berkunjung kinongsun juga HNLC. Kumbangan baik pang long, nggak suka ban petip kendiat, ya ka ideologi juga HNLC. Ka HNLC, nedum suahi betal adon lain pusan senam ter nilai ki nilai don gaji nilai berkesorkar. Kapakongsan kadeka New Trap Nationalism. Ni ka HNLC hi kekua ba ban aijing ya dai ka beri New Trap. Lagade hapo ka constitution jongari India ne lagade habaru kamlele tamba ka HNLC hi kat kum ka jing ideology jongi ni kua ba banyo ay kataga recognition joko jai beri. Ladangi bayan jor ladangi pai sabar ngi pai bahaya kinigi naga in pergi ke Rohingya, ini pergi ke negi, ki jingja ki pemenang ke negi cookies. Itu kita ki beriu ki ba long stateless. Kimdon kejaka jong lajong. Tengi ru le se kala ban boy ke por ba ki kejai beriu jong ngi la ban long kum jong ki. Nomor bang kimdon ke jing itu ke bekerpang. Ki mezo ki don Mizoram. Naga ki don Nagaland. Manipur ki don Manipur ndai. Ni kum kejek beriu ni ngempat don hi kata jing itu ke pekerpang. Te kita hi ke ba long wan supatai shot ke ideologi joka seng. Te nang ta sakoi iku aban persai si kipai ba kani ke jingwan keren sene kamdei ba ka seng HNLC bagawan pendam. Mdei bangiwan pendam sene. Kadei ba ka jingwan jongi sene kadei ba alok daw bangi ku aban ya keren berkesorkar. India berkesorkar jela kumju ban baik ya gini kendrum ke belai don. Pada aku juga por nggak ngidon hi kata kaji nggak nut ba kan poi hi ketika jing ekran lese kalau aban poi syarat top. Kalau aban bakpor tambah kan poi syarat top. Tie sakawai ngan gua aban penpau ba ke HNLC hi kapdi keseng ka ba persai dari India. Ne ka ba persai jak benrio. Kamdi ka ba persai ki Muslim, ne kamdi ba persai ki Hindu. Kabdi berpersai ki majority nagi minority. Mereka HNLC hi ni kum kasang hi ni long pro justice par pro human. Komplit cibor tanya raswa. Bro kata ke informal talks ke ba lari keren. Last ka bagi keren baru Home Minister. Ang dan lang Chief Secretary Home Secretary juga Meghalaya. But hajpor ki baladap long sisna menta long bagi lai kendu ki beliau juga Home Ministry. Kini ki jingya kendu hi kalong ningkong ni habban perat lenti. Syua bangin poi syara taka formal discussion ni formal demands ni habban ya ti kala baka bentak bang la long ka path breaking dan ni jing perat lenti. Kemut ka bangi ya kran ndu syua hi te kadai ya ka safe passage
khamtam ye ki nong yalang jo seng ki bani shimanta ha kan ka peace process to ya kata la de bio te ka baar ka bangi yakran ka de ya ka jingwan chu ki paradkhot mla apat ki paradkhot jo seng ki mon chu tat hadu ba sarkar ka de ban penbai ya kan ka amnesty informally la ya agree chibun ki benta ban ha ka amnesty te ka bangin saya agree da ka basyai ka de ya ka formal talk te ka ban solong hal banai ban first week kata ka diga ka jingkwa pan ya kran no ka first week namar hadu mentang impat ya kran dengan political agendas namar ka political agendas kan sedang hujung ta ka formal talk jangan serai ban ya kali benia haga public domain ya ka political agenda kan serai ki press will be invited ka formal talk sang serai itu sini pensa yo ya kata ka cikai mo kami kita ki political agendas ke bangin sabu ka sarkar kumba ka partai baro ahi katip ki media kitip ki paiba kitip ba ka sangi kala yang nongrum ngai ya kayu no duk sedang namar kayu kamdei tang kayu nama ki bun pat ki beno mo ki ba beno lang kayu te ya kita la haban incorporate lang te gomot kadam kabenta ba ngin ya kran ka formal to ya kayu ta ka detail pan ngin saya spell out ha tu ba skin ala de bawan boy sermon kalau ka strength to ka seng mata ko aban tik bagi aga military strength na aga manpower both ya kataru ngatrai kam ta kam padi por bagi dia disclosure kata kan kar support dala de ke por finsi I kalau ka strength galong kumno menu bedat to kan pa sai kada ka ceasefire dala depth shirong ka formal talk maybe hakata ka formal talk dilu milala ban selin no ya ka ceasefire ka shong pa ka first round of formal talk ki ba minikran ki bang nyetir telada kala ya hap ka benta banya so you know ceasefire ka ngata ingin so dala se yo kadang don technicalities bang pala dapat first round kan nang simpor ide cepat Dalam kata ketika itu stage pi, rehabilitation kalau awak dia dah pelayo agak amnesty subuh dah layak baik, dah layak di meeting dah menjur berorang mamla, yang takin sawan ke rehabilitation. Kita kita ikut berkongsan ni kan rehabilitation. Long harus tu kau mau long kasang channel si ka kelam long ka intention ni kam dai ban ya kerana yusuk nam ta ka rehabilitation package long kata kata matter of duty jong government la ka pendap nilai la ka pendap te nakra ko kasang stick big issues ibang stick Ka amnesty tak ganti hak hamat tu kan. Lada kam don ka amnesty tak kemud kumno nginyo kata freedom bani krem ba sarkar. Kum petang nginyo kata safe passage. Kani rogo de ko wini ki petang. Bila da government kam accept amnesty kam government cannot negotiate with the outlaws. Tamangi na kalian jongi ki leaders kitang don higa apprehension. Let's say kalau ban poi ko por ba nginta nilai wan lu chani let's say kila ban arrest na kala ban don kono nomor NIA kum ong ka de quasi judicial body. Kadon higa confusion dia. Rela da deba kam don kata ta kamud do macam snap hi lesi ki leader jongi ke badang kila lesi kila wan chani kan kade kato hi ka bala khangla chwa na kalian jungu ta assurance kade kata hi andala stang ka formal talks te kini ki marjing dawa kin sabu hakmat